Ko to e ulo ai mama e tua po. O ko ko le hu fanga i ga tala fata foto pe o tau pangai u fato to watu i tau programa ko ni. Pe ko le hu ke patamata ya o fai ki to ga ta le watu tau programa no to fu ma ono. Mo e ko to e ulo ai mama e tua po ki e fini. O fatawange be o fenga mare ngai me ko da be ngai fito ke mo me mai me ai ta fito ke helpe ka ba to fono to banga ki tonga kai o ma so kai na me lo la lai ba lo me go ba la ko ta programa ke he fini o ko nga be ni ono asenita o tava teu o ko nga fiha ai patoa ke teu fili i novema wa pe wataha. Te whai no whakamama me ko te ole mama e tua pohe pe pini ke ngahi konga lalahi o kautaha ko ni ke te whiri ko ni. He ku he tuu ai family patoa e mamani e whai nga whakamama o whai e koa timi se misika pe behe ke asiasi pohiwa wai lahi. Pe kai o maa ki whini motua kona ko se tita ono whakahei e family patoa e tonga o biai ai kautaha ko ni. Asenita konga uraki o pe. Ko e tuna mene ka pulu super 18 abawau ko e langa fonua i ngai tale niti na whaki e ki ma ai whanau ke mawai hamo ui ai ngai family masiva. Te tauto e i tohake e tuna meni o sio ki ai ka e foga koe ni he kuola he kakai kurea vare ke tuna meni kanya whai wawau. Ka ko whenga ke whawhai e kei e re moro we kakai koe ni mo e kakai na nau he la ia no whai tuna meni. Konga ua. Ko e tua te lavu na ne whau ai fo iskem. Whakaukau kaka koe no mao e paanga e ni makilu ko e paanga tuhau ai kakai. Na ane ilo ipe e ia aho peheni e mauai ai foi kakako e ni. Mo se le mari Fa ove la blabe be ko ni, pa ne lo be aho e mau be ko ni, ka te hanga ve teki ai faina tunga ko ni o labu ki e fainga me e ta o hoko ia i he pulanga ko e ni. O wi kai ko ni makiru pe. Te o talanoa he pia wia ke he 1 miliona. Pea e ai o whatonton whawanga e mui mai heni. Taka konga tolu koe ngahi mea makehe. Sai, koe tau asentai. Tau whuki ta tolo o sio ke konga uru aki.
o konga fia o konga fia ai family patoa i te fili koni ke wafe wata i November sai ka tano nga no fai koni e tai mi koni se tita pe mo share ko team pe mo sias mo hiwa na tano pe ko be uwa uraki ko team be ko fa mo fa le koni ko executive pule ne tu ko ki mua o kui be ko patoa ko team pe to konga hono wa tu asia au ki tu alo fao en el port of interim en el port akakai to pe to fiha wiai pe whakahingoa pe ia ko port akakai mosiausi ko pe patoa moia tu mo que tala no ma pe hen kono ngata anga ia pe uta hani ke sai ko he tala no e ko pe o kutu asaya alu ki vavau alu ka mo vavau sai ko tala no avale mo ta no hala eni ano le polo ko vavau pe ko sonne ta ina more ke mama o ke a me pe ko formatala ko ini o kai puri pe aunga a me ko hoko babau ta ko be ngai ko pe ai ke mama ha babau ko babau na forma opo pa to global movement mai masiva sai tau tu ki whakafoksi i tawa no ko ini o ko whaalawe kai ki mua pa be ki fo ia whaalawe ki whafoki mua tawa no ko ini ka koroto e te maala bitu tawa no ko ini tau be ko ofi ki vai le sita e mai na katu te tau komata campaign ke mai na pe e ua pe tolu pe tau fili wale area sai nai fai ai longoa atu me fai ko ini ai patoa global movement mai masiva atirila si o la apa mo ne ka mui ke mo wo ka fo nga ki tua ka ta la fa o ha mea ke ta la nga o e ai o wi nga ti la ke lava o fa o leva ha kautaha o tu fa kala o tonu pa ia hano manifesto nga aue ia mo o ta mo nga aue pe tu ke ka kai ke na o fa kale ai me ko eni kana e wiri kiki he ka whaponga wharearea koe toko hiwa so ka awuna ki mui i he nau whakakaukau a nau tōru ia tuku peke mau puke pitoa ma whai pūre ko matoa ka whaponga wharearea pa koe ke pūre mea koe ni ko hainga ne whae mea koe ni ko maateni mo oe misika toki hote a shao ki mui sai i kai peke mo whanau me mutolu ki ai ka whaponga whae te bi aluato ai konga o patoa global movement mai masiva na e ui na ka ta ko ni baba ui lo hala e valu global movement mai masiva o bo fakataha i tonga tapu i o topa ta o si mo ko le ki mo tolo mo fa mai to wanga se a pode pure mo huki tu algo mo va henga o ta to ga e hono va henga te ke ne fili ta uni pea ta to ai nga fa fale area ka me na hoko shaus fa no le ma ka fe au e vini ka me na hoko na e ka ke mo loto ki ai na mo be o kaunoa lolo hala e valu global movement e me ko ni pe ko ha lo ko ha ka uhinga pe mo pui tu o me na mo toi ai na ki mo loto ke me ko ni ha me na hoko hanga lewa e tirila pe mo le fai ko ni o fao ko ni stutone o ave que pulaga o que necesita ka ta ko ni fokalao pa ne o te ke mau no upe pa e mau e pe a mau ai ko te mau pe ne ko he ki pulaga ko ni
Ko ki pulanga ai me ta mau ta haini ko ki puli ko pulanga corruption lai ta haini ma mani aki pulanga no pohi watu one toa ka te tawi pe toa o ki ai ka ko tawa no ko ini ko ha uhinga na ika ai ke mo fanongo mai ke me ke talatu ki mua sai hange pas mari ai gonna sias ko ni me ki me kan tai mi sas ko me a ben na ko ko ma munga ki ai kon ke fai kana kai te tui ko ki ai pa tu ko tala ko me ko ni ko ka ki tua ko nga ko ka kai de no la fai me ko ni pe ko he ko ati me visione i kai tu ka lo ia ka saosi na ke alu ko no inga ko ke lava tu wanga e ko ati a maten ki tua na kai la ta tirila mo ka mo e pa to global movement tuanga maten i me tau in eua kana ki mo fana mo toki ai ko ha no hinga he na ipe mo asenita e mo tolo na mo faka mo tolo tu pe mo to pure e mo tolo ya a fea ko tabe unga ko tabe ai patoa o parani ki ngai mea tu ke tawa te mea koini kai mo na ke mo uia ka pare mi malolo ai hero ko ni akiris ne kai ke asi ai ulunga ngai ko ni ma motoru ka pa te ulau ka foi tu to mo hingoa ne kai ke asi ai ulunga ngai ko asi a honi ma motoru e te le ke mo uia ai tanta eki ka ko mo me te a hone pe ki ai pare mi a pa mo hero ko ni ne taki ba fa mi patoa Samuel akris pohiwa toki asire mo ulunganga mooni toki tato mo ulunganga mooni me tatau ko toa ki mo tolu ai toko hiwa in common ni me ko ni rocky mo fie mau mo fai mo fie pure mo fie ha mo fie paremia fie tokon paremia mo fie kabineti mo tau fusi ai maten semisik toki alo pe mo ko sias te alo to hebe me to tau pe ka ko ore ko ni hefe afini pe kia pare mi ato asa ko mo ulunga ko eta imi pe okay asi bai pe malo ya ma ke ahoni ko hinga ko tana ko afini ko ma fia ko family patoa e tau te furi ke wapi wata ha ka mo te koske no e me ko ni hefe pa no ma ya e kakai o ngai wa henga ko ne ta fitu pe mo ngai wa he fonu ko no sila serie mo Amerika o ku konga tolu e family patoa e te funi kon ke wapi wataha i novema ko e me ko team e ko taka se misika mo mate ni we mo no ka po ko konga hono wa ko si asi mani ki poate ko ki poate ka kai o se ai ki tama ko na me fo ko ai ko ana mano fatai hero o to ve no ko mo tua Pero con a tolu, con patoa, global movement, ma e kakai masiva. O taki a tiri la siola asum sai mi Amerika. Ta wano ka upo. E ni tuko a tonga, e tai mini, ke mahino ko e a whea moeata me ko tole ma, ko wawau, o active ta hai kon e pato global movement mai masiva ai we asaya piukala i wa ta fa to fa nga apaya mi wa ta hanima pe mo seri tu akala mi wa ta hano sai os confirmi i la yas le yufi mi to ta fa ko pato global movement ne mai masiva pa felau pe ya he ko no sila una to po i vai na usiana na to goena pe ko me kakai ya na ke te holo be ya to holo be e ko tim ka una fie klo polo bi na tolu ka mal be ko yo ha ko aki ko fa ke ki to holo ana tolu pa ko ilo be e au
ilo pe whainga kone ko tamo ko ini, kono mo ni nea, o whierea mai pia masari nea, o kolopolo me mo au, toi pati te ko atim be au, pe pa mo ale ma mo wosa, hero ka koe miso ka au ha o lau au, ka koe ngaku tau tau noa he pia fini, i he taimi no me heni, e hanga e taki o patoa global movement ma e masiva i mama ni e tirila si ola a sumsai o uiatu final ai timi ai patoa global movement ma e masiva ki e te ufini whare aria koe ni pa koe tonge whasi o lalo ki ai se misika mo mateni ma koa timi pa koe tonge whasi o lalo ki ai e siaosi pea mo ki po ate a para mo hela ia lele takai holo ke fai whaka mama takai holo a mea koe ni neongo e tau amanaki ke tau ngawha o hapure anga ka te utalatu eni mo ila apakasi kono furi koe apakasi koe ke tonu o furi whaka holo mu ia e lau me matai fika whaka mui tau alo ai kenga tau ilo mo oni oua au pito na amo ma uhala ko mo toko walu pe ko mo toko hiwa pe ko mo toko hongo pulu ko ia te nanga whakatontono e whaika halanga whanonga ko e ni tukuia he na ilo e mea ko e ni i he wape tafa ai ko tano ki ai na mai fu fika ko ni a krisi fika ni kana ga lawa marohi ko me be ho ko na lawa ha ko ko ka ta ina ki ha ko lawa ki na tolu o tu e tau tahi o talamai tau ai lere me ko ni ko ko ringa ni o be fa wa fonua ko patoa ka to ki tau tolu ka o ia e tau mai tau mua ngau e tau tolu o tau ke ki tau tolu choge tala e ko e siaosi ko more a visione me ko akim tala mai e wa tu ke lau visione ko foi ko mo fano me ko tato e awen ko ha ma be to repeat me ko ni ko visione ko foi ulunganga be is a common characters of democracy na fa be a demokratia e kamata anga ake u te ftoi ulunganga ko eni na kai ko hame ai na pe na to fa e akirisi pe na fa kautaki lotu na muy ko e patricio filau mo atota amna ka havea mo futahelu mo hai tu kuia na iai pe o taengata common characters ko ngai tefto I ulanga o demokrati pe to ia I gai fono demokrati me ko ni ai atakitua ai taliu ke kakai ai ha kai tuku ai ke pe ke ko foi me ai ko hala fono ngani ke tamlo fo e me ko ia tu ke tala no ko ngawe siaosi mo ngawe me ako be ko fenga ke fatemo kalat kakato atonga tu moia tu ke alobe ke tau e taimi ma alo abite ngawe na fai mai ai ko ne ta tolo mo furu fa mo furu ko ni ka ki ate au na hanga pe o tuaia o reveal o mai ngai whakaha mo hono wei mo tataki o tu inima ke whakahoko umea ko ni hono taimi in a very cool transition e whahinga liu o ku moko pe ia ke alo mo ta au e taimi ko
ko ta ora ke toto taimi no tala ke ta no ke vision no ko ha me vision ni kulawa to ke ta ki va me ko ni ko fa to le aki to lahi ko mission statement ko platform ko fa vai o pato global movement i mama ni ko enia ke toko ni ai masiva yo no fa o hapure anga fakatemo kalaki o tataki ke o tua o fata tau i whakai no e konistu tone. Ko whawai. Te ko whawai koe ni na hanga e tirila o whao eni pa me kakaina na whao mea koe ni he kautako e ni o peisia me whilau ne whae kalaisi kolosi. Sacrifice na whae kalaisi. Whilau ne whae kalaisi. Koe ha? Ko whaki ene mo ui, ke mate ia kai mo ia ni ihi. Sai. Ko whai kehe, ko mea koe koko tāno koe ki ai, i mea koe ni, tuke tala noa koe ni me, ko ngā ua pe koe ni e tau polo kalama, o tau konga tolu e te teo ke whiri koe ni. Pea i e kotui e programa kona tirila me pato global movement. Ma kotui me mea koe aho whakose mahina ni te neui ato e ne squat koe ana koe confirm ke whiri whare area o tau ni. Shaosh semisika setita mo piveni mo hai o ku mo wale mo tolu here aki foi dia ko global pe au ko fia de kule anga tona ta fe a mo yata mo ko to ure ma on the behalf of a global law ko te hina CEO e programa special hot dog atirila ka ko mo lonto le mai ka mo yo la wale mai ke global law mo tirila mo te ke fini. O kai ha mau kakai. Sio tau ke. O mo ke fa ma apo tai mini pe mau a pe ho mo lisi mo timi e ua. E tai ta tau. Ku ya mo para ni nga u ke falare a ka ko mai. Ko folo senti a baula. A saia tom fa mo seri folo en lau mau. O wa en lau kamu nga u ke national level a babau. Pakabau te huare la ke he fini o palani to tolu ko ni ke langa fu mala ba puna fa pulenga i babau langa mo wafu ke ne lava keita hawa ka toni ono ape bela yake pe ai tak mata ko uho ia me ko ni te lava mo i economic otonga moha o frata esta mo ni mo ta no o ne whakakauka e pito ia e tunga kone wai vanila me kawa ke toa whana whali hono wahenga o na ia pa amon whainga lao ki ai ke talama mui lele ia ke takatanga oue pepe mo wao tahani mai ne sio ana ia kono tahi ko ona o pe ana me ni pa fira bena na eri campaign ki na autoria ki mu au te ke fai de sita na na whanonga na toke ngai whakahino mangai popo na oatu me heni ka te utoki lawe anai ke programa a pulu kone whai ko i wawa o kono whakahino ia whenga hala whanonga ko eni sai koe whakama ia o koe pato global movement koe whenga ke whai ngā toko ni mamara wene whakaori ki motoria ai umea ke kene whakitonga ai langa whare ai awi whakawhare mahaki ai toko ni ke he ako, ai toko ni ke sporti, ai toko ni ke society, neo ai fihi, mo tanunu, au no whakafihi ono e pure anga ko eni, kana e kai tuka i hamea. Ono whituka te koroa, ke whaile e whaki mea kana ko society, mo e hāfua. I e tau mua pe, ke toko ni ai masiwa i hono whao pure anga whakatemo kalati, o te taki ke o tua, o whata tau ki whakainino e koristu tone.
Kakoha ko e pini. Ko ha ko hono ngeri e siaosi pe mo piveni pe mo semisika pe mo setita mo valari mo lihai mo hai ke mo pe mai patoa global ko konga ki mo tolo e ngawe tu ke tala no ko timbe mo siaosi na me ko ni he kai la wa ki te ipure angai e whakaori Koia hai uinga. Mate he mana wahe kia saia mo tong wha mo seri. Mate mana wahe ka tirila. Mate mana wahe ke patoa global. Ko kia waha mo kutu ki tau talanoa he isiu ko ni i he revolo tatau. Ka mohanga fufu i pe e mea ko ni. Koia ko talanoa pe ko ni he whiawini. Tuke e ke tau tae mahino e kane family patoa. Shaos ko ki puate ko ni ko foto. Na o si pa ko distrutore po se sita me ko ni e fili puate totolu fa me mamani. Ke le tataki nga ko ni. Pa ko sa no ko distrutore pa mo no pe o sta ko monsilo. Mo to ki o ha ke botol ki muino ai me ko ni. Ke hange koe pe ko mu asilere ki motore mea koe ni. Te tau i kuke. Te tau i kuke he mea koe ni ko hai koe ako mo oni i siu koe ni kane tō polvora tamatui. Pena uhinga ki a hai. Tala hoke se aosi. Na e taim tone ne huki tua pe tukanga tamatui o hiki mea koe ni i kai. Se aosi. O koe pe tu utakia e patoa global movement mo palasi. Pagora que talate mea koe ni ka koe. Pakunau hoi hua na toki ai. Mo koe na toki ngai ngau ko toko ni koe whai koe ne pato global movement. He toko ni e ka kai koe ni koe whai ngata ia i ono pure anga. I he mahino koe ni. Koe pure anga corruption lahi taha ni. Tale tu a whanua ko tonga. Pea koe puri ia. Koe paremia komi taha ni hatoe paremia. Koe nista apa anga panga taha ni hatoe nista apa anga. Te hola kia anai. Pea whia mau haka o whakafofonga whare area. Rerei au pito. Ke wafe wataha. Misika. Ke tau mai ko mohomto loka e motole ia he kau whapawhare area tatonu. Ai sea. O tau mai tamatui o wai whai mo taiwhi. Nga ko mo taiwhi ngai aki koe ni. Koe mo lam tolo whakatonu i e ngai whihalaki koe e kau tama koe ni. Ai purang mene tai mini. Hala ke habo ki whaka ilo pe ko habo ki tohi mea po habo mea te e whai ki ai. Mate mo te mana wahe me ke te kowi kia kila me mau pia mo pohi mo teo le toa. Koe ko tanoa pea koe i he whiawhini ke family patoa o tau konga tolu ki tau tolu e mea koe ni. Ka te utalatu e ni. Koe patoa global movement. Koe fusino malo hia. Pea koe te moutui ki ai. Te moutu whakoni e mea koe ni i Novema. A kien te utalatu. O tae pau ho mo sea mo tolu. O spau sea babau. Kapate tau talanoa. Pehe ki tau tolu ngā ue tai mini. Kono inga. Hene e whae wau ngā koe ni me fuoloa. Pēne o stataki pehe o tuai ngā koe ni ia. Katoka ia ngeni. O koe sea mahu inga ia e wha. Ie sea koe ni whalearea koe mau ia ke re ei. Uruaki, whia mau o pito. Ke tapate o te pito sea koe ni o wau tāni ma. Mo wau taha ono. He ka wate na mauina e mo sea ua koe ate na nofe na ua ia. E whai kone kau no pere. Ko whewa o pito mo tonga tapu tōru ia mo e ua taha. Ke tamate e ngosea koe e ua koe ia. O se mahino pea tonga tapu hongo fulu ia e more ia. A paremia koe ni. Ka koe hinga koe usea koe ni whewa ke tamate ki nau tōru. Kono hinga ka pate nau ke itu te na tofu ma apopo ni toi kakai.
ka ko so ke ko te mo la mo tolia o fa nga o ton tap tolo bo e wa ta ka ke mo no to ke la wa ko to le mama ia he tu apo a fi amata mo he locate o ia hata i ton tapu tolu ka mo e wa ta o pa pe ka pau e whanongo mai ai o tangata koe ni o roto ka whae ngā hoki ai o pe whanongo mai ti palu a te ta palu me tonga taptolu te ta palu ne o whai ole whae ngā horo takai horo i tonga tapu na take ke konte ka koe pa na kore ka tōmwha kia koe ko koe e tui whio whinau me i eua ne kore ka seri tua kalau pea ke mo talanoa ke umea koe ni ko ke fie lave ke bista pa anga ko ne tai mini ka fatu tamak me e hoko ki ai va veni au bito ka o tu pe pa ke tau e tai mi ai me ko e hoko ko ki ai ko la bla no no wa ni po hiva te one toa ko la bla ko hon tolu ka ko ke fie lave ki ai na ore me ko mulere o la venga foga ki buanga venga ki mu toi ai ka re to pe ke tau tai mi tai pe puke ki mu tol pa au ai ka ko ke lava e motor i tonga o foga ko me ko ni ka ko me asi e ni fai ko ni ka ko lava e pete e baba o stamte e mo se e u ko ni ka me asi e ke pato global e ke pato bu e ke pato family a me ko ni ko winga ko tano ko tono e tai mini se tita pe amo ki le teo kere a pe amo mo siausi pe amo pe se visika mo piveni mo hai mo tolia mo ke tau tala no tai mini ko fe pa to global ka no me no no tai mini ko mautolo ko e ivi mo malo ko ni family pa to wa o ki kai ko ki poate ko no se ko na patai helu e kai ko inga ko tano a pego e vea fini, ko ia family patoa, o tau ko atolu, ka koe konga koe no tei o kei puria, hanga heka tamani o lomi ki lalo, ko e fusino malo he taha o family patoa, ai patoa global movement, ma e kakai masiva, ko ia koe kule sita koe ne pure anga, ko me mau hono ume katoa ko ia, in due time, ko e hoko mea koe ni ke tae hoko, ia peka mai e te tau ale whiri alo osi ko patoa global movement mai masiwa telefoma apo ki te tau puri anga ka kono mau tau le pekia e hello mai tak asmai ulunganga moni ima anga ua kau tama koe ni e sebi sika kono kwa ki utei te hau ka koe ni he me koe ni ka ke ilo ka pai lava analaiso ka eho wahenga koe ke tangata corruption la hita koe e ka fofonga koni mea o ma te ni ko ki unga ala ke ba ke pe ia ka tangata ka la hita koe mo fai hala la hita e tabi ke pa nga mea koni he na ka ka hei aho e ko team e palo ti koni ta ko si kono o inga na amore tanu hala me 5 star pena e pe ho ure ko te o tamne ke mista e moi ko inga e palo ma CEO ko ia ko na mo no fata ko bipola o tu le ko nga we ka ko la vai e tonga tapua o fa ma bo me o tano ka pe amo ta tai mini ka o tono ke fa ton o alwanga ka o te ke fure o lai o asme mai ko e ke hange asirei ka koe ke ila ka ia a hono mooni i mea o e mea koe ni sai ma ke me tau noto ke tuanga a ke toa a misi soa ase haso areni ka pe mo te talawe mau mo sami waipuru mo ako sita ma hino vena ako sita ko smate ia a ka wau taha ono ka o ka e fo isino mahuinga taha ia e tau veta toriria ke mate mo ia o fie mau au pito le rei ke akahi e koe a mateni ke tōki tua kono inga haka pa e lawa a mateni e te hawe mateni o whakawhere keu i katoa e upalani katoa o fihi
Tene whai mau ia o te pango ange ia tama o ki kai patoa tawa taina. Kau tau tā noa maa tatoa he whiawhini, he ko me wā me whai le si tā me o mea ko ia. Sai, ko whiunga ai tawa teo, kai toki o alo ke tau aseni tā. Ko ngaura ke tau aseni tā. Ko e tuna meni aka pulu Super 18 a wawa o, ko e langa whanua, i ngai tare niti, nai whaki ki, ma e whanau ma inga, ke mawai ha mo ui, ai ngahi whamiri masiwa. Ko e tuna meni koe na toki osi, ko e tuna meni langa whanua. Ka kou whia tala noa he whiawhini ke mea koe ni. Ko e whai ke e kau whai lau o mawai ai ora. Mehe, kau whakaanga, ko e whawai pe. Ko e whai ke o e kau whai lau o mawai ai ora. Mehe, kau whakaanga, ko e whawai pe. Ko tano ka ni e wawini, o wae kakai, na osko e tuna meni, pa lau toki no na tolo lau e moe. Hange ko e tona meni ka fumea na kowi. Hange ko e tona meni hambia ko palaku. Hange ko e na hala e tuna meni. Sai, ko e whe hui. Ko whe e ka paveme ko ia. Ko whe kau kire kila ko ia. Ko whe kau kuri ko ia. Ko whe kau taranoa politiki uri ko ia. Ko e whakaanga pe. Ko e whawai pe. Pena e whai aki pe e he loto kowi. Ko neo ko taranoa ko ni ki heni. He kui kai ke aha whakawa e ia. Koe ka platform ia ke tala noa e kau tapa koe ni. Koe loto kovi pe. O i kai lava ke fie fuaki a mea e taha. Tu pe keu ki lau hingoa heni. Se tita. Valerie. Mateni, Lihailui, Sharon Mina, mo e piriku ko ni ko pirimilose. Tau fu i wabe o hai, Pea mo hai fua, na mo rea fie mea, ke tona meni ko ni i wawau. Ko e bebe na mo fai koe mo tolu ia koe foi whawai atatape, Pea mo e loto kovi, mo e loto elo ki he mea kani alawa ko ni fai i wawau. Hala ata ke aha ki me ime ate hamu ki me ime i mori e taha i ai. Tako inga ko vetu e ai. Ko hai u tala noa. Ko hai u langa whonua. Ko hai u whei lau. Nga mo kau ai. Hala tata. Ko mutoro ko ni Setita, Valerie, Martin, Lihailui, Sharon Mina, Prim Lose, mohaifua. Ko e veve mo e pupu na mo katana ki, e loto kovi, ke ola koni hakon koni iwawau. Tako ki no fa ke upe atu, ke tau aki tau pati tau tole me ko ni, ke tau pati me ko ni, ko hamu wa tau ke me ko ne fa he kakai ko ni. Ko hai na hela ia e tuna meni koe ni. Tau tāno kia. Ko hai na hela ia e tuna meni koe ni. Ko si kakai i wawau e ni. Inu usila, Asteria mo Amerika. Mo kakai ke pena e ongo ina tolu ia ko fie tokoni. Ke kai ka wawau koe ni. Mo tuna meni koe ni. Koe kau kumfonua ua. Kai masiva pe ne to pe me kata masiva. Tu ke wanga ki whakaofio te mea koe ni.
koe maari e tahai, koe ripote ne mai me panke puren, nai ova e tola e hongo fulu miliona, ova e tola e hongo fulu miliona, nai ave ki wawau, ke tuna men koe ni. Koe rekoti e ni, hame a peni kua hoko i a feitu pana mo mamani e komitahi wa. Koe rekoti koe ni i tonga e mea koe ne hoko ni keni wawau he taimi koe ni, fu taimi whaingata ae ni ke te maua sirini he mea koe ni, kana e huai mai sirini ki wawau pia pia koe moni na e lawe ai ngai whamiri toko lahi i e ni. Whangi whare koloa, koe pausa, koe mea rere, ke whangi whakamaketi, ko kau tai. Na nau benefit e mea koe ni, e whela rau na whai, e kakai no fomuri koe ni, ki ngai kalapu ke koe ni e tahawalu, ne hako ni wawau, pia moe komit koe ni. Kaki au, tuku peke rea mea kakai koe ni na nau whai koe toko ni ko nau ngai kolo, pia moe komiti. Kako wale lau waki muto le whai mana lau tono mo hingoa. Koe haa mo ki pati mea ne more heni. Koe haa mo ki mea ne more i heni. Ka osko ia. Naka i mukau e hela ia. Naka i mukau e whailau lau. Sai. Ke eki ha mea pehe, ke wholau kotoa e ka wainga tūki mua kotoa o tonga tapu, whakaluku fua kotoa ki wawau, ke wainga e tona meni koe ni. Koe mena e hoko e kau whakanga koe ni. Alu kotoa ka wainga ke pa mate rewa wainga ia i tonga eiki. Iai. Hano uhinga, he na ilo he whanau koe ni, te nao na toria ki he o kau he whea hui ma e nau sirini, ma e nau meikawa, ma e nau koroa whakatonga, Pato hiki hona wongo iai, te nau whai te nau kwanza mea peheni. He kona mooni, ka baune e kai gaha ha lockdown e border, na e where e ka wainga mei muri, na e aluki wawao e tona meni koe ni. Kano hinga, ne ka kai ia ka kumfunua wa e ngai funua muri na wala ko nau kato o fie tokoni e mea ko eni. Ko se niti na ma o he whanau, he wiki e taha, na e laka ia i he wahe na nau mau me he conflict i Europe. O fuaki ai paanga o e whala, mo ngatu, etc. No fohotere, whakapuna atu pe mo e mali mo e whanau, e tona menko i ni. Na whakaofa ai o tona men i tonga tabu, e na osko taka wainga lei aru e ki wawau. Po e mana ena e hoko, ka koe whehui, na whakatunga me he haa, me he ofa, e ka kum whanua ua ki wawau, o nau whelau lawai, e nau whia mau, ka whakawhalau e nau ofa, i he wahanoa ki wawau, ke hiki hake. Ai moui e kainga masiwa, me tare niti whakaotua e whanau. Nga ono ai, e kaua inga, nga he mātua kolo mo ngai hiasi, i wawau kotoa motonga. Kamatai he ofa ke tupu anga, o ne langai ai na tula o e whailau lau. Whitaulaki ma mo tare niti, o nga utai ai fu misini wha ekonomika, lere ai pange pure ke ako, pe koe ha, ai makatunga o mea whakaofo o kuhoko, o kamata ia kalaisi, o awai ai matapa o e langi, o mahua hipo ai mana, o utau whakafoki ai kolori a kia te ia.
ko e mau mumenia a klopolo ko e langa ngā aue ko he opa kia whakakalaisi o ku mo uia e kau kumi whanua ua o ku ikai ko e politiki tau whehia pe lotokovi pe whehia ka ko e whatawhata maa whana o ku langa i hona umafu ko ki mou tolo ku mou tau whehia mo tuku aki i loi mo whiha mo oni o lau atirila mo ka rou pe he na e whau pe kuria ke ka rou he ko homo ngata anga pe ia he kai tuku e maulanga whanua kia masiwa he ilo lo loto o ilo i pe ia e a usia ai whatawhata maafana mihi lolo ie tokoni koni a whai koni he kakai kumpono wa ave ko ni ana e poupoi e ko tuna meni ko ni na e fotu ia poupoi e tuia e patoa global movement mai masiwa ai na tala noa ko ki mo ane nai e taki ko na tila fai ko ki ai e ia na ko miti ko ni wa u e ho kai penga mana ko ni o te plani ai loro hala wa lo pe patoa global movement ki masiwa ke ho ko te tuna meni ko ni e ta ko to abe ai baba o super 18 ba ko na te plani ni e kamata wa me januari ai me ko ni koia e kainga tuku ai lau noa pa il pa inga na mo o boa mo tu ole ke me kana baba o tahani na ia ha mo me more i ai tu no ai pe ia ki au tu pe ke ka ma tolu ko ni na mau hela ia pa more ko ni me ko ni ke ha ma ki lau pe ha ma lau pa sai pe ia ka wai ke makai ko inga ni ko fi ha pe ko venga mea ka ko me ko no mo fa ke ni mau tolu ia ko me ai ni o ku fai ia ko to koni ki ka kai ko langa fonua pa ku kali fakaoli ta no ko ni ka ilo ni e tonga tapu ai fu move economica malohi me ka ku fonua wa he tona me ni ko ni o hikia i babao o monu ia kai na ko i babao ai sai do e ko ora ki ta wa se vita so ta lo ko no wa ko e toate la na le fai e foi scam e whakakau ka ko e ni ke mawa e paanga ni makiru ko e paanga tu hau me ka kai ka le iloi pe e ia e au pe e mawai e foi ka ko e ni ko tala no aki me ko e ni e ka inga e uhinga ko e ni Tano que me hago ni e venga ko ni ma foi nga ka tanga ko ni na le fa o e me ka to ko ni o mari e bit le fa o ia en asa ve ko aso no hinga na ia foi me ta e ni makilo ko ni ka ko e na le fa fa ka o ko ako sita ia ono que tala noa na ilo lebe e toate la vloa wia ia e au peheni e mau e mea koe ni. Ko hinganya ni hanga beo wha oi pe ia foi kaka koe ni. Criminal mind koe ni ia. Ke malu peheni. Ko ringa ia aha e mau. Sai. Una ihua tori na watari e na wea ke tangi. Maru i maasi. Ka moilo i tū koe hono whatatolo koe e whia moe ata ma kutolo e mama e hao lawu e tangi ka e fua a hono kanonga tāmagi e whae ko e ni pia moe mari o e tu ade a kosita he na osi ilo be e tu ate mea koe ni ko mene e hoko pia kos kai la be ne loya na e tangi a neti mea koe ni ko mo failo e tuate ka e tuate ke me ko ni o moni sai o ko ha o mai a me ko ni ke programa tanu hala o ki ka corruption lahi e programa ko ni pe
mo fonua ko ini hakaka lai tahe pa anga ka ko tanu hala ko ne fa ko e tuate ko fara ko tanoa ko me ata tau ko ne fa e tuate ke ni makilu na nga po pula ko ai ko ki na ta imini o tali ke tangi ko me ata tau pe ne fa e tuate ke programa tanu hala ko ini na ne orientate me ko ni kia saber agis po iba tai ko na lista mo ya e tuate na mana mo fa no me pa e teo fitu taha milion na ko na ko ya sai hamena hoko malbene ki ilo pe pare mia malolo panta auf ka gelava oi ko na tuate ki tua to fai age fa blanco ni o hanga le tuate o challenge ma be e pare mia me ki me ko ni kapau te ta fa pure anga de mo me ko ni te engineer e au o anga ni misa mo yo kuma mari ya ko raki me apena na puna ka aki ko tanu hala kilomita wa fite au ko foi skemi fa mana wa ka la ta haini e fa e tuate ka ko ta no ko ni utatau me ko he kama e te tawhata tolo ai contract ni tanu hala ko uno tanu hala ko upepa kabinet tanu hala o asa hingo e tuate ame tahi ai ikai hala ho me tak ase o tatau to pe ya me ko ni apia ko nang tonga e kes ko ni e hao e tuate i tangi ka ko ame le hoko e tanu hala ko ini tola e wanoa miliona ko ta hawa miliona be to tanu to ko na ko no ka le to ia i pe mo poni na mai me fa la ko wanoa miliona ave ka to ai ni ke panke ke ne ya to pate isini de panke fa la ka ha me la va me ko ini ki clear e programa ko ini state of emergency e ko tai mo vai ko me ko un hanga furi ko istu torneo mapuri ara mi sta ba anga ma lu ngai pare mia control e ki sirin ko toa hanga to e sirin ka to ko me pache tai ba wa noa e wa fe tai ba wa fe wa noa bela o fe to la fi ta wa miliona e con current pache ko ai ave ya ki ai me poni ko ne to la fi o fa la ya to la wana miliona ave ke bange e fa va male no ko ni pa ta wa fa no ko ni ka ke ka e to te ya me no ngwana me ta ka ke ka e to te ya he kontregi ka e to te ya pe pa kabineti ka pa te ta te foxi ke me ko ni ko me ko fa ka be ko na ko pa kai ko programa nga ko anga ke me ni ka to en auto ri me ko ni ke ni ti ko me firma ko etanu hala foi makape pacheta no hala ko wafe wafe utana to la wano miliona o ko ke fakatali au ye ka no mano fa ino mama bizo pe ko haina le falo ko wano miliona ko ni e kakai o mo whanau mai he pia fini ko mo pa ngai o ta no ko ki ai langa e tuate lau o fa o be ko ni pe ka ke ha pe tai ke bia kono mo ni te tau whakatonton me pa ngatanu hala e ka ko ni e mo o e bisa pa anga e mo o e pare mia ko ni e ha lau ka ko ta no ke mama me ko ni te tau to ki ai e ia e kakai te no whakailo mea koe ni. He ka te no ngangana he whiri koni no me ma e puna kaka ke mea koe ni. Koe no. O koe ke puri hata no koe ni. O maru i he puri anga. Hei moe nai awe ala blabo whakahou koe hua tori. Na ne fekau ene ki pone kona ko tapinga na pa por kala mo ko ba ngai ko wi na wa o talang alu ki baba o fa ma bo me nga we me ai faka uri ai
akabau ke wahe be tanu hala ya labu iai ka uli ai sai e tai mo na ai ko state of emergency o li me ko ya un pai pass ai ufa hinu ka to public finance act iai pai pass ya ka to me ko ya o inga o pure ta minga ai toloi lo pe ai te ga fonu ai te ge ya me mahaki ki ai kai lo pe fa hono state of emergency hange ko tonga o se ke manu e kaka kai pure me ko ni a bene pe la vu mo sita ko na ki ala be la ke o ba ko ki no ni he me ko ni ke he ako ai una ki o tonga ko hanga vea whakaori e pehepe te talame mau mo pohiwa tu ne toa ai mea ko ni tanu hala he te ia ka lai taku hoko ka mea ko ni tanu hala e ko mo tiri ai ko te vera ba pa che ko ni he wa ta wa wa ai ko ta no wa tai e pe fin e mea ko ni ko me ko le fa ko labu o ku kai ko hame ai o wia me ko le fa ko labu ko me ata tauto pe ia ai me sai te tau fi ai por ba ka tau por ba ko ana tole ta facilita ko me ma ke ko tau me magia tau tolu ko tau uta ko ni ko te ole mama e ko abo trading o te tau mai makai a ni ma ko ni o a kosi ki mo wa fini o kalani mahalo be na a fi ambia pe la kri uta ko mai di Stockton ka te to fa tau ke i botolu e me ko tau be ka ke tau tolu e ba ko ia ka ko fa mala ko botolu me ko tau por ga ba vin tu ko mano ki fa ma popo e tau por la mangue e pini ko family patoa ke te fili ko ni ko matolo pa ko ka no hanga fufu e ko ma inga ta ko ni o family patoa e patoa global movement me masiva ko na to na fai ko nga we la hita ko ni ke ya na to ko na mission statement wa na fa ka ba pa ko na fa ha mo ni pe ni o ku pesi na to i vavau o vavau e mito ko fito to le lava pe nga tai ko tirila shola asum sai ai palestini te le hanga ia o iato ai squati ai pato global movement mai masiva ke te ufili pa le wa pe wata in november tuku hono ai vale ko ni e ka utamo ko ni una pero hay una cuenta no la va a ver mai que au pelea me catirila pelea me que cropolo que está algo en no fai neta mini pero no fai ta que la urea mai e ko fa vai be una aquí ka urea fielea ko ko na tirila pa me ka muy con ina con autor una wa que masiva ko me fa ko no society mo ha pua me ko na ko ba e ba super 18 ne to fa no ngatu i ba ta ni ma ba ta no na aloro na o fa fonga mona family o tu atu ai na ki ko no tolo mo na ki pepa ma que ngai family e ka vai me si ka to ke ka yo na va ko ya uia que no to fare o masiva ko ya o ata o fala himia tirila de mo global women me America ya ko seri be mo tompa e na la mo fai me na o ata ko saia por me wa me audio wa mo pa ma popo me ko to be kono hinga ko tamu anga we o tausio que hay para global movement que tauni oa pito e sias mo ko team mo servicica que tawanga to hala ya pito aba mo tau tai e tau te fa puleanga ko ni
kono inga he vai tau mo nga ue ke ta wa ki ai tanta te vito ke au a misiona ko ni ona to ni ka kai o fa na taia ko te klat mo ni sia osi mo se misika ko inga ke ta to ala ke ma fai tu i mo ha i kai ko te klat mo ni e tau hanga o oange ke kakai ke na fai tu ni ke tau nga ue ta ofa ya na tolu toni ki na tolu ai ko ya ko fo mala ki mo tolu ko ka ulaki ta ta no ai ke tu na medico ni ko tau ke me kakai ko na ule avale mai ke tu na meni ko ke ha na ki mo le to ta ai ko fa vai be me fa ka mo lo to komi ko be se tita ko ri hai ko mateni Valerie ko Sharon Mina primi loste toni mo ko le ko mo le vai ke kai ko ni na no la ya me ko ni tani na mo le me ta ko malo yo to ifo ho mo re mai kia mau tolu na mau hela ia no fai me ko ni tani na mo fai me ko ni ko mau le a mau tolu pe ko mau fio fai ale a mau tolu hala mo le ke mamao na fai me ko ni ia i langa ai lo to me mafu i ofa mo fi la lo to ni ke kai ko ni e ko me ai na fa mai me ko lo si krot mo ni ia ko na fa o si poi va tu ane to mo te tala me mau to ni mo te si va le hivo na ko fe unha mo ma mi o le tanu hala mo fu fa mo le ko ia pa na tua ka kai he ko ha o la lavo o to ave ki moa ki mo to ma ko sita ka no fo tu ia sai ko e tau programa ke fa fini con tu pe o ne aki ma te me ko ni ka ko tu pe te tau te hoka tu i wi ka au ke ngai tau mo ai pa ta mala ke ba ben ba pe i weekend ko ni ke ha ai tinila o ia ai foi tímico a pa to global movement que imagino que asia os mo se visika mo to nga ko ni pa to family i mama ni ko pa to global movement mai masiva ko foroa ene mau ke nga ko ni ko fia fa osia que programa va fini ko ki fiere a heni que ki fine mo tu agen ko primilo se tau fui o veo que whanau mai ka te au heni, o i kai ke aha ko me tokanga taha ki o tā palasia pe a moeata e social media. Ka ko eni ki o talatuen ka ko eni. Na ke tala foki ko mei elo. Ka pau o mo oni kotoa e mea kotoa ke whamatala he social media kau ki a whiao ki hene ngā we pe a moene lotu, moene haa. Pake mo i koe fuoloa koe ia kau pai mo mate au. Paka pa o kuloi. Ka pa o kuloi ai umea ke whamatala he social media kau ki a te au ka mo family. Pake uraki ukaka koe. Tatuke lang. Pepe ke ta whakaosia ke mea koe ni. Ue mone o taimi ko te nofolau me ka te au. A mea koe ni. Ka pau o koe mo iwo ki a koe o kumone mea koe ko lea ka koe he pia fini o kutotoni ke hao ke social media o lea koe whakamone more ka whiao ka mono family e mea na ke whai he ko fo ia uia e he tāma e ka kai o pakai whiao ke hi wewe panong pe ko koe ke mei mate ka pau tatuku pe tau e umoni mea koe ni ke he langi o afia ivo e tamai he wani ka taua mo e tangi lotu mo e tamo oni mo umea koe whakamatala koe kau ke lotu a whiao mo mea mo siasi ko siasi koe ni tani na ke au ke whainga taki koe na kui ai ke hana ilo e ngahi mo oni i mea koe ia ka koe kulea koe ka koe tuko mea koe ni ki he langi ka pau o kuke mo oni koe i he umea koe ke whakamatala Pag mate whiao.
Pe ka pau o ku ke loi ko primblose e me ko ni. Pe ka ula ki elo ko. Ko fo mala te motor mo me ka ta programa e vin o fa te motor ko fa mo ka pa wa ha ku ta au e me ko ni ka ko lo to be ke hanga pe o ki fa mahina me ko ni tu ku mua e ta ule no ia holo ka pa ko na ia ta hela ia pe ko me ko ia ifo e tau whakaanga ka tirila, tau ifo e tau whakaanga ki patoa global, ka pau na iaha o mole me naha o kaunga me i ta au o ngā ue koe ni. Ka pau na ke te kauki ai, ai pe ho mea au, tu pe mea koni koni a mautolu ka mautolu pe ia. Ko e mo whamara ki mautolu mo mea kai ta pronga pai pe pini, o ke rahi pe o mea eke whakamama mea koe ni, ka au whia mau, e te uwhiri koni no tau pure anga, e whare harea e wafe wata e novema ko ni ke whakapotopoto mea te tau whai. O kai kau tangata le rei, o toni tau lawa whao, ke na lawa whao hapure anga, no moro pe ia. O kai ko akrispe na lawa whai mea ko ni, e lawa mea ki moutolu ko ni ka kai le rei taha e whire te wahe nga, ke mohanga whao ha mea ke wenga ke lawa whakapoki pe e mawhai pure, ke kakai e karauni ko ia ne ange tupu ni ma. E ka ue te mea ko ni. Ange koe ne whai koe ne e pōhiwa, pe mo sea sawareni, mo akosita, mo sami waipuru, tila me mau, mo puastei, mo ki mea koe na me iniwa, pau te sila ke ula koe ni una whai ngai mini whai ni fia umea una whao, tau whi maa kakai ni rei. Tu ke whakasia ke programa ngani he pepini, ku whamara ki moutolu, koe pure anga whakai ni fia tahaini, ia toi pure anga. Tau whema ke whakatontonu ia. Pei ko ofata ke ti moutolu, e mo mea mai tau programa e la pini, ka mo ia.